sayo kulawa manzi ophuzayo kulawa manzi ophuzayo kulawa manzi gomina phakathekha ophuzayo kulawa manzi ophuzayo kulawa manzi ophuzayo kulawa manzi gomina phakathekha gomikha agomikha gomikha agomikha ebophuzayo kulawa manzi gomina phakathekha gomikha agomikha gomikha agomikha ebophuzayo kulawa manzi gomina phakathekha. Siyakhuleka egameni lenkosi uJesu. Baba egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Akekho inkosi onjengawe. Usithwala kwakho Nkosi, siyabonga ukusiphilisa kwakhe egameni lika Jesu. Sikhulekela Nkosi bonke Nkosi abantu Nkosi kule ndawo Nkosi abadlulayo abantu bakho Nkosi uJesu abadalwa nguwe abalethwa nguwe emhlabeni Nkosi uJesu. Ngiyabakhulekela Nkosi yami uJesu ukuthi ube nomusa kubo Baba, ubasize Nkosi yami uJesu bebuyele kuwe Nkosi Somandla engcwele, bebuyele kuwe ngeinhliziyo zabo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Khulekela bonke abadukileyo Nkosi uJesu ukuthi bebuye kuwe Nkosi uJesu, benzele umusa, wehlisele umoya wakho Nkosi phezu kwabo, uvule nezinhliziyo zabo belalele izwi lakho namhlanje egameni lika Jesu. Basize Nkosi, ubaphumelelise Somandla engcwele Nkosi uJesu, ubasize ubalekelele, ubakhiphe Nkosi esandleni sika Sathane, ubalethe embusweni wezulu ngegama lenkosi yethu enguJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Sithumisa uJesu ngomusa wakhe omkhulu ngokuthi saphila namhlanje. Size lapha silethe imvuselelo kubantu, sovuselela abantu noJesu ukuthi namhlanje nawe usasenenhlanhla, usaphila kulo mhlaba lokubuyazana noJesu, ngoba ngale kwethuna akukho ukuphenduka. Amen. Kodwa ngamanye usaphila emhlabeni. Namhlanje sizotshela abantu ukuthi abalungise impilo yabo noJesu. Uma befika ekhaya ezulwini kumele basindise abantu, ngoba hamba emhlabeni ungasindiswanga, ungamamngelanga uJesu, kana kwethuna akukho ukuphenduka. Khona ukhaya nokugeza kwamazinyo esokweni, ngoba indlela zimbili ngale kwethuna. Ukhethe yakho usaphila emhlabeni, enye iya ekuphileni, enye iya ekufeni. Namhlanje sizile ngomusa wenkosi, sizile sizoshimana ngoJesu ukuthi yena indlela enkulu nokuphila. Akekho oyababethe sezulwini ngaphandle kwakhe. Sizovuselela abantu namhlanje ukuthi babheke uJesu ekhathini esiphila kuzo kubi, esikhathini esiphila kuzo abantu bayafa, bayabulalana ngokuningi.
lesikhathi ikhathi ezimbi ikhathi zonaka likaNkulunkulu onahlala emhlabeni kodwa abantu ababoni babhiza abantu bamakomhlaba bakhohliwe umdali wabo amanendaba noNkulunkulu abaphikisayo babhiza banento zabo kodwa zaNkulunkulu abanendaba nazo uNkulunkulu umgcinile likhulani bancane namhlanje umathodi umdala kodwa still awuthandi ukusa noNkulunkulu lizoba yini ithemba lakho mahamba emhlabeni ungahlangana negama likaJesu labathula na kodwa nanti ithemba limise uNkulunkulu uJesu Kristu esimlethile kule ndawo simshumayela uthi nenhlanhla nawe namhlanje ukuthi ungahlangana negama likaJesu ubusane noNkulunkulu wakho owakudalayo lona ozofa ushiye lomhlaba uye phambi kobuso bakhe mafuna ingene ekhaya ezulwini endaweni engcwele fanele nawe ube ngcwele uJesu sinikele kuye ngoba yena kuphela igazi elingcolisa umuntu igazi likaJesu igazi lembuzi alimngcolisi umuntu amanzi awamngcolisi umuntu anointing oil awamngcolisi umuntu ungcolisa igazi likaJesu ahlukane nesono khona ezongena ekhaya ezulwini ngoba ekhaya ezulwini akukho okungcolile okuzongena khona kulesi sikhathi esiphila kuso abantu bathanda into yokungcola abanendaba lento zaNkulunkulu kodwa lethuba elihle namhlanje uNkulunkulu uyakuthanda noma thiwa usiwone kangakanani mawuza kuye akakulahleli ngaphandle kodwa uyakubamba akuthintithe akungcelise akulungisa impilo yakho akukhule ebukhuleni besono nawufaneleke ukubiza ngomntwana kaNkulunkulu uzongena ekhaya ezulwini ngoba baye ekhaya ezulwini abantwana bakaNkulunkulu sebahlangane noJesu ngoba uphila nje ela singene ezulwini kaNkulunkulu wafushane uJob 27 Job 27 verse 8 izwa namhlanje Tegani bonke sebe Topiwa ama kamo yena Jesu nate Jesu oma Tegomo ya Jepa Jesomo Negani buchesu Topiwa Kamoye Jesu nate Onate gomo Ya Jepa Mhlabeleli bekani Jesu engimholi la ngizophiwa amandla kuyena mina
sophila nomhlaba sibheka uJesu sothola amandla okunqoba isono isono sibulala abantu esisabantu esogweni lithi iBhayibheli lithi emhlabeni asibheke uJesu kaze wena ngoba uphila nomhlaba yini obheka kuwena oyithemba lakho na uthi umhlaba asibheke uJesu yena imholi nomhlaba sophiwa amandla okunqoba isono siwathola kuJesu asiwathole ezangomeni asiwathole enyameni asiwathole kushembe asiwathole kulehanyana asiwathole emanzini siwathola kuJesu yena yedwa osela abantu amen okhulana esonweni siyathola lapha amandla okunqoba isono sekha ezulwini asiwathole emahlazini asiwathole abantu abaphansi kodwa sithola kuJesu ohlezi ekhaya ezulwini yena indlela neqiniso nokuphila athi akekho oyena bathi usezulwini ngaphandle kwakhe uJesu wonke amathemba asemhlabeni azosala amathemba okunqoba isono atholakala kuJesu ayikho enye indlela namhlanje ungaphila emhlabeni kodwa ungomfuni uJesu umelane naye uyikhonza into ayikhonzayo kodwa amandla okunqoba isono okunqoba izifo okunqoba iy'nkinga atholakala kuJesu yena kuphela yini ithemba lakho yini ithemba lakho wena uphela kubani usaphila emhlabeni abanye banosigujana osigujana abasizane abanikana manje okunqoba isono abanye bathembele ama-anointing oil ama-anointing oil awanikana amandla okunqoba isono ukhulazwa isono impela nawo amazwi awanikana amandla kodwa amandla asathola kuJesu yena nangu uJesu samshumayela namhlanje ozokunqobisa isono amandla okunqoba isebe asiwatholi kubantu siwathola kuJesu yena yedwa akekho omunye ongakunika amandla okunqoba isono sobufebe uJesu yena yedwa ekho ozokunika amandla okunqoba utshwala isono sokuphuza utshwala uJesu yena yedwa ayakekho omunye onishivasi ozinika amandla okunqoba ama-drugs yena ohlela abantu ukuze abantu bezinikela kuye bazothola amandla okunqoba isono ngoba lithi iBhayibheli inkokhelo yesono ukufa kodwa isipho somunye sesikaNkulunkulu siwuphila okuphakade kwinkosi uJesu namhlanje sinile nje shumana ngoJesu olasikhulula nathi esinisa amadrasi etshwaleni ebufebeni egangeni ebungaloleni abazali uJesu owasiphilisa efeni uyena ngoba amandla atholakala kuJesu mawungafuna ukufa ungahlangana noJesu ngalo kwethula akukho ukuphenduka kodwa kulandela usaphila emhlabeni woza kuJesu namhlanje abangani bakho beke bakunika amandla okunqoba isono uJesu yena yedwa abantu baqhilazeke izifo lethi iBhayibheli khona indlela emnika yinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo indlela zokufa lendlela ohamba ngayo uma ungahlangana noJesu izokulidela ekufeni uyamthini uJesu empilweni yakho nawe ozokunika amandla okunqoba isono ake sifunde iBhayibheli Job kafushane sizothandaza uJob 27 verse 8 uthi kanjena liyini ithemba longena uNkulunkulu nxa enqonywa
lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe no baba funise abuye abusise ifunda ezilakhe egameni la Jesu Kristu Nkosi ethu ephilayo. Khuluma ngane empilweni zethu ngoba uyasho Nkosi nini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu nxa enqoya lapho uNkulunkulu Baba ususa umphefumulo wakhe na sinikela kuwe konke Nkosi. Khuluma ngezwi lakho lentambama in Jesus mighty name we pray, amen. Lithi iBhayibheli labantu, lithi iBhayibheli bazalwane, lini ithemba lomuntu kuwo lo mhlaba siphila kuwo ongena uNkulunkulu na? Lini ithemba lakho bhuti? Lini ithemba lakho sisi wami? Lini ithemba lakho mama? Lini ithemba lakho baba? Lini ithemba lakho mkhulu gogo? Uma ungena uNkulunkulu, uma unqula lo mhlaba, lini ithemba lakho? Engizongenisa ekhaya ezulwini. Lini ithemba lakho kulo mhlaba? Kulo mhlaba khona abathakathi, kulo mhlaba khona abantu ababulalanayo, kulo mhlaba khona izono, isono sophuza utshwala, esobufebe, esamadrugs. Lini ithemba lakho elizophulukisa kulezi izono esebulala abantu abasha abaningi baqitshiwe namhlanje bahamba phezu kwabo wonabo babengenalo ithemba eloNkulunkulu. Badla izono zabagugisa, zabaqeda, zababulala. Namhlanje bayakhala esogwini bafuna ukuya emhlabeni besonunisa, kungasekho nabo babejabulisa bathi bahlubusha, kanti ababoni abanalo ithemba eloNkulunkulu. Kwafika isikhathi lapho benqula khona. Lini ithemba lakho mawami? Mangena uNkulunkulu emhlaba ogcwele nabathakathayo, abanenhliziyo ezimbi, abanomona, omama abayanengane encane, omama abenza wonke amanyala, behamba izangoma, behamba inyala, befuna uqinisilizi yabo, kanti ababona bayibulala. Lini ithemba lakho mama? Mangena uNkulunkulu ekhaya kulo mhlaba na umuza kuzoma kanjani? Ungenayo uNkulunkulu mase ukufa uzokwenza njani? Mangenayo uJesu, wabuya mthenga uJesu empilweni yakho khona uzoba noNkulunkulu ngaphakathi kuwe. Umuzinikela uJesu ube sekhulula kuzo zonke izono egcina zabantu bethi bayajabulisa kanti bamosha impilo zabo. Kodwa mawuza kuJesu uzoba nethemba elinamandla elikhulula umuntu eqileni lesono. Lini ithemba lakho? Baphila lo mhlaba ogcwele abathakathi bevala impilo zabantu uthi bangayi phambili, baze bahele, bazibulale, bezama imisebenzi bangayitholi, wabahlala esonweni bayathakatha, benziwa yonke into. Abanye bafile namhlanje yinenxa abathakathi. Lini ithemba lakho? Bangena uNkulunkulu kulo mhlaba izokutshontshisela. Ukhona uSathane otshontsha nayo. Let's read Bible, John chapter 10 verse 10. Isela alizi kuwokweba nokula nobhubhise athi uJesu mina ngizile uthi babe nakuphila babe nakuchichime. Lini ithemba lakho? Uma kufika ukufa uNkulunkulu enquma kulo mhlaba na phantuka wabuthembele emalini leyokuliphilo phakathi imali leyikhulu khona sono. Nangu uJesu ufuna bonke abakhathele besindwa uthi abeze kuye uzobaphumuza. Ubani ozophumuza? Kuma-HIV agcwele emhlabeni, kuma-cancer agcwele emhlabeni, kuma-TB agcwele emhlabeni, kuwo konke uhlobo lezifo egcwele emhlabeni. Uma ungabalekeli kuJesu na ngoba uzonqulwa, uzohamba emhlabeni, zizokubamba izifo, ziqeda impakamo, ziqeda ukuzazi. Uma ungezi kuJesu ozokulamulela loba yini ithemba lakho. Nanti ithemba lokuJesu namhlanje owakusiza akhulule
emandleni esono. Woza kuJesu wakufela nawe wamehlala emhlabeni ungenathembele kuJesu. Bazohlala ngabafana ntombazane bakushele baqede balale nabazalisingane bese bashiya kanjalo bebrekile bengashadi bathembisa umshado kanafuna umzimba wakho. Mangena Jesu bazokulosha bafana. Woza kuJesu balekela kuJesu angasatshontsho Sathane leyini ithemba lakho. Omunye nankulunkulu umufika isikhathi lapho unqula khona emhlabeni. Abantu maningi amathemba abahamba nawo, abanye amathemba abo imali yezinto kuphila phakathi, amanye amathemba abo abantu umuntu yezani kuphila phakathi, abanye amathemba abo imithi bafaka amabhande bathi bayaqinisa konke kusosana. Abanye amathemba abo osikujana bathi bona bayaqinisa banamandla bathola amandla tetefika ukufa azophela wonke namathemba. Kodwa nangu Jesu oyithemba elimile ekunaphakade. Abanye amathemba abizangoma yezinyanga bafaka intambo bafaka ingcweba bahamba nazo ngoba amathemba abo awasemhlabeni. Ababonke amathemba omhlaba azophela bafika ukufa. Kodwa noma ithemba elinamandla ithemba lokuJesu yena yedwa osindisanayo, yena yedwa uJesu okhuluma naye. Nanti ithemba eqinile elinamandla, ithemba enokuphila phakathi elinguJesu. Mawuza kuJesu akakubaleli izono zakho ube sekukhulula uthi usuhoshulile sengakanani intombazana uzokuthethelela noJesu. Uthi siyevisa lezingakanani uzokuthethelela noJesu. Angeke akubalele isono sakho ukuthi usudakathi kangakanani mama uza kuJesu okhulula naye ngoba amathemba asemhlabeni azosala. Ithemba elimiswe uNkulunkulu uJesu Kristu yena yedwa, alikho elinye ithemba linguJesu. Namhlanje simele uJesu uthi woza kuNkulunkulu azoba ithemba lakho. Amathemba abantu maningi emhlabeni, abanye amathembele emadlozini bafika isikhathi sokuthi idlozi yena kunika ukuphila phakathi. Abanye bathembele kuShembe, uShembe akafananga umuntu esiphambanweni. Abanye bathembele kuMasango, uMasango akafananga umuntu esiphambanweni. Abanye bathembele kuLehanyane, uLehanyane akafananga umuntu esiphambanweni. Abanye bathembele kuMamuslim, uAllah akafananga esiphambanweni umuntu. Amathemba abantu izangoma asifananga muntu, kodwa ulinye ithemba elimiswe uNkulunkulu uJesu yena yedwa okwazi ukukhulula umuntu esonweni. Ngoba wonke lamathemba abantu abathembile baqhubeka bahlizono nawo. Lamathemba abathembile abantu awakhululane efebeni, awakhululane etshwaleni, awakhululane emadrugsini, awakhululane ephakatheni. Kodwa nangu uJesu yena yedwa okhululana, yena phela okhululana uJesu. Wonke amanye amathemba azosala. Yethe kufika ukufa usablokhala sokweni makhosi uShembe akanawo amandla ongenisana ekhaya ezulwini. Ngoba bengamtshela bathi sewey kodwa lithi iBhayibheli wathi uJesu yena indlela neqiniso nokuphila, akekho oyaba bathi osezulwini ngaphandle kwakhe. Yilelo themba elimiswe uNkulunkulu. Hlala wazi ukuthi ithemba nalo bangasiyona uJesu uzophelela isikhathi kulo mhlaba. Ngokujabulisa umhlaba kodwa mafika ukufa. Ithemba elimile kunaphakade kalabethuna uJesu yena yedwa. Ngoba nawe unehanyane ekakunika indayela uziphuze leyo ziphile esonweni ukhululeke. Letayifika ukufa uzosala konke lokho, kodwa ithemba elimisa uNkulunkulu wena lothi uJesu. Abantu lithi iBhayibheli abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ukwazi. Kodwa nangu uJesu namhlanje
Uyitshela iqiniso uNkulunkulu ukuthi wonke amathemba nakhonzayo azophelela isikhathi ngoba ungalikhonza idlozi ngeke nikuphila phakade ungathemba la kule emhlabeni kodwa ngane wathuna ngeke ningenise ekhaya ezulwini uthi uJesu yena yedwa onamandla okukhulula umuntu nambe ngilikhonza idlozi alingikhululanga etshwaleni alingikhululanga emadragsini alingikhululanga esimo sobufebe kodwa ngasiza uJesu yena yedwa wonke lawo mathemba amanye amanamandla emhlabeni azosala sifakaza ngoJesu yena yedwa ongamiswa nalutho ongabhixwa nalutho yena yedwa ukuthi ukhonza uNkulunkulu wena osikhethela emhlabeni kodwa singasilelana sitshela abantu ukuthi uJesu kuphela okhulula naye uyazazi nawe uyalamba isonto lakho kodwa inkinga sigqilazile isono awukhona uhlukana naso ngoba isonto alimkhululi umuntu ukhula uthi umuntu engena uJesu bese yakhululeka yena kuphela uJesu ngaba abantu abahlabi zonke imbuzi bantuwa uNkulunkulu akamnisanga uJesu kodwa uNkulunkulu uJesu akhethela igazi uNkulunkulu wadala mina nawe ukuze bonke abantu abahlabayo bangabe sahlaba kade kwafana lokho igazi ehlazizwe ngomuntu uJesu ithi iBhayibheli lamaHebheru chapter 9 igazi lembuzi lamawundlu anakuhlanzisa umuntu likaJesu wamphela uhamba emhlabeni ilona elizomisa ngale kwathona kuphela uJesu yedwa umfundisi wakho ongamfuni uJesu hlale wazi ukuthi hamba kulokuphila phakathi noma ngazi ukuthi uyena indlela neqiniso kodwa uJesu kuphela indlela neqiniso nangu uJesu usimela namhlanje uzoma kufika ukufa hlale wazi ukuthi nani ithemba eliswa uNkulunkulu uJesu yena yedwa alikho elinye ithemba sesikhuleka woza kuJesu sesikhuleka esonweni futhi akekho umuntu uJesu yena yedwa kuphela yamukela uJesu namhlanje bese yakukhulula kuphilise bese yakukhulula esonweni ukuze ube nophilo phakade sesiyakhuleka cela wamukela uJesu namhlanje ngoba lelithemba lakho lizosala bantu wayisonto okhonza kulo impela yakhululana esonweni ngoba ungamkhonza uJesu ngabe namhlanje unayinhliziyo ngamathakathi ngaba wenza isono sobufebe ngaba ngabaphuza ngabe baphuza utshwala ngaba ababhema ama-drugs ngoba aphi baphakathi enkonzweni zabo ngoba uJesu akekho empilweni zabo nathi samfuna uJesu simelene naye simele nabantu abamkhonzayo waze wasiza uNkulunkulu ngenyilanga hlale wazi wafika usuku lokufa ungahlangananga noJesu leli themba nalo ongasiyena uJesu wena ukuthi unophela sesiyakhuleka sidlulisa zelebo namhlanje kahle namhlanje inkosi namhlanje ngiyibona ngayo ukuthi sitshela abantu ukuthi namhlanje uJesu yena yedwa ngenze ekhaya ezulwini ngendlela ngakhona message siyatshela namhlanje ukuthi idlozi aningenise umuntu ekhaya ezulwini uShembe akangenise umuntu ekhaya ezulwini uMasango akangenise umuntu ekhaya ezulwini uNehanyane akangenise umuntu ekhaya ezulwini wonke lamathemba abantu abanawo ngenisana ekhaya ezulwini izangoma nenyanga angenisana ekhaya ezulwini imessage namhlanje ngibona ukuthi iqonisa abantu ngoba itshala abantu kodwa nje into emnandi ngale message ukuthi awuphoqelekile ushinkomo yakho kodwa nje uzofakazelwa ukuthi leli themba onalo makafiyela uJesu lizophela isikhathi uma sikukufa kuzophela yilo lithemba phela uJesu emsini namhlanje ungamamukela uJesu nawakhulula abe inkosi nomsindisi empilo yakho wonke amathemba yasala lezinsela abantu ngaloko sesiyakhuleka ngiyacela ukuba sisho nomkhuleko emva kwami ofuna ukuthi namhlanje Jesu ngicela ube ngithemba lami isono singigqilazi ngiqhubeka ngikhonza uNkulunkulu ukuthi ngiyamkhonza ngiyambona angikhulule esolweni akangikhulule efeni
angikhulule entweni zasemhlabeni eziyisono. Sengicela manje uhamba nawe Jesu ube ithemba lami, ngoba amanye amathemba azosala. Oza kuJesu ngoba ala akasizana alana uphutisa akasizana. Wonke into abantu abayikhonza emhlabeni nasona uJesu izosala phela isikhathi. Cela sisho nomkhuleko namhlanje mawuthi nawe ufuna lo Jesu akusiza, ngoba seshumayela iqiniso mbamba. Sibatshela iqiniso abantu obala, ngoba baduse kakhulu abantu abafundisi babo bebafihlela iqiniso. Sesibatshela mahhala abantu, kodwa sibaphoqi ukuthi abantu bamthathe lo Jesu. Batshela iqiniso phela siyabafakazela njengokusho kweBhayibheli uMateyu 24 uthi leli ivangeli lombuso kaNkulunkulu limele kushunyelwa ezizweni zonke. Andibafuna kuphela, batshela abantu ngeqiniso ngoba linjalo. So namanje sesiyakhuleka, ngiyacela ukukhuleka nawe uthi namhlanje Jesu ngicela unikele impilo yami kuwe ube ithemba lami. noNkulunkulu engimkhonza akangikhulule into zesono, akangikhulule sena nasegcineni benkinga. Sengicela unikele impilo yami kuwe Jesu, ungikhulule. Sengikhathele isimo sami John sobufebe, ngihlala namadoda up and down, ngihlala namantombazana up and down. Sengize ngiyakhulula namhlanje, sengikhathele utshwala, ngikhathele ama-drugs. Sengicela Jesu uphathe impilo yami, ngoba uyena phela khona nawe khomunye. Sengicela uba sikhuleke, lapho ukhona nje nomkhuleko emva kwami. Noma thukuphi ubani yamukela uJesu namhlanje enhlizweni yakho. Cela uthi Nkosi uJesu namhlanje nginikela kuwe impilo yami, ngicela uyiphathe ungikhulule emandleni kaSathane, ube ithemba lami, ngibe ngumntwana wakho. Ungisindise Jesu kuba bonke ukugcina besono benkinga. Iphathe impilo yami, unilondoloze, usindise mhla kuphela. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi uJesu, amen. Cela masikhuleke abegameni laJesu akhuleke. Le ndawo sesishumayela sibatshela iqiniso malinjalo ukuthi Jesu wena kuphela uNkulunkulu okhulunywa naye. Bonke labonkulunkulu abakhonza abantu emhlabeni bebathembile bazophelela amathemba, abanawo amandla khulu abantu esonweni futhi abafakana ekhaya ezulwini. Wena kuphela Jesu ufana ekhaya ezulwini. Sibatshelile abeqiniso abantwana bakho uthi noma ngayimini befa sole namhlanje ngale kwathile bazokhumbula usasimile kule ndawo shumayela. Sibatshela ukuthi wena kuphela iqiniso. Sibatshela Jesu ukuthi ushembe akasizani akangenisana ekhaya ezulwini. Sibatshela ukuthi ulehanyane akasizani akangenisana ekhaya ezulwini. Sibatshela ukuthi ihlozi asizani angenisana ekhaya ezulwini. Sibatshelile ukuthi uPhilisi akasizani akangenisana ekhaya ezulwini. Sibatshela ukuthi awala akasizani akangenisana ekhaya ezulwini. Wona kuphela Jesu uNkulunkulu wadala nomhlaba owasela futhi esiphambanweni nxa izono zethu ongenisana ekhaya ezulwini. Wathi wona Jesu indlela impilo nokuphila, akekho ubaba uthi esezwe ngaphandle kwakho. Sibatshela inkosi ukuthi wena kuphela, nokuthi isonto asizani kuphela isizanayo. Siyacela ke Jesu basiza abantwana bakho, ubahawukele inkosi, ubavula amehlo nabanye abagxekayo nasenhlizweni zabo bengafuni ukukholwa. Ngiyabakhuleka inkosi ungabalandi basahlezi kuwonke lamathemba siwabaleni namhlanje, ubaguqule ngelinye ilanga bazane nawe khona uzobangenisa ekhaya ezulwini. Sikunika sithi muka Jesu egameni laJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, amen.